Pretplati se na Kituns i neka beskrajna zabava započne! Dobro jutro, svijete. Vrijeme da protegnemo nožice uz malo joge. Krenimo. Kako ću s ovakvom frizurom na jogu? Pogledaj me. Molim te, počešljaj me. Dobro jutro, draga Nila. Nije me ni primijetila. Nila, ne mogu se sad igrat, žurim. Evo, pojedi keksić. Vidimo se. Bok, Nila, kako si? Čupavo. Vidim, kao da ti je ptica napravila gnjezdo u kosi. Moj čovjek mene češlja. Moraš biti upornija. Da? Da, nemoj odustati. Napokon doma. Laku noć, Nila. Odoh u krevet. S ovakvom frizurom nikako neću sutra moći održati satove joge. Cure, u nevolji sam. Sve vidimo, Nila. Sutra ćemo ti pomoći. A do tada poslušaj ovu umirujuću glazbu. Može. Vidimo se sutra na šetnici. Mi smo najcool ljubimci, obožavamo frizure. Najbolje smo frendice i volimo pustolovine. VIP pets, prijateljice. Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure. I love VIP pets. Prava pravcata petlja. Ovo je nemoguće. U ovom neredu nećemo nikad pronaći sušilo za kosu koje Fabio želi. Shvaćam zašto ga on ne želi tražiti. Koji kaos! Ćao, cure! Kako ide? Nikako ne mogu pronaći to crveno sušilo za kosu koje ti treba. Nema frkice. Tko zna gdje je? Prošlo je već 2 godine. Kupit ću novi. A sav ovaj nered možete baciti van. Bye! Baciti sve ovo. Kiara, a da mi još malo potražimo? Kiara? Dobro. Počnimo s ovim kapom. Sigurno nije strašno. Samo malo počešljati i gotovo. Ok, ali nemojte se smijati. Prestanite, sad me svi gledaju. Ali Nila, što ti se dogodilo? Smijem li dodirnuti? Dodirnuti? Jesi luda? Ne. Dosta više. Mislila sam da ćete mi pomoći, a ne smijati se. Oprosti, Nila, ali u kosi ti je pravi pravcati petljanac. Ako mi nećete pomoći, ja idem. Čekaj! Ne brini. Maska za kosu od avokada će ti sigurno pomoći. Jesi li sigurna? 100%. Ovo će ti maska raspetljati kosu i učiniti je sjajnijom od sunca. Kaži da će ti ova maska raspetljati kosu i učiniti je sjajnijom od sunca. Gotovo. Masku treba držati pola sata. Ne. Zahvalit ćeš mi kasnije. Ne mogu više izdržati. Ovo ne pomaže. Maknite mi to s glave. Ovo malo smrdi. Zaljepila sam se. Kako strašno. Mislite li da ću biti lijepa ako se obrijem? Mora postojati neko drugo rješenje. Znam! Možete gravljice sve srediti. Lako, nježnije. Da, štos je u koncentraciji. Da. Ne smijem izgubiti strpljenje. Brzo ću završiti. Napokon! Stiglo je novo sušilo za kosu koje sam čekao. Radi na mlazni pogon. Ovo je prejako! Evo ga, raspetljano! Vidi, moje crveno sušilo za kosu. Nisam trebao kupiti novo.
Evo nas na početku. Vidi, Nila! Sad smo kao ti. Samo nam fali avokado. I limun. Idemo, brzo! Moramo se još do kraja urediti. Cure, vi ste super fanovi, ali nemojte ovo stavljati na kosu. Ova maska za kosu je fatalna pogreška. Mi smo mislile da je to novi trend. Dobro ti stoji. Ne sve dobro stoji, ali Nila ima pravo. O, Luna, čeka nas cijelo popodne četkanja i raspetljavanja. I gotovo je. Doviđenja moji pramenovi pletenice. Stigao je i taj trenutak. A da ipak pričekaš da maska još malo djeluje. Ne, Juliet. Obrijat ću kosu. Sigurno negdje netko treba i takvu voditeljicu joge. Čekaj, Nila, možemo kod Fabija. Spomenuo je neki dan da ima novi šampon za raščešljavanje kose. Idemo, Nila, brzo! Wow. Zapetljanac! A što se dogodilo? Moramo raspetljati ovaj nered. A što ti radiš? Raspetljavam kablove. Hoćete mi pomoći? Naravno! Dobit ćeš pravu frizuru za jogu, yoga look. Prvo stavljamo šampon za raspetljavanje kose da uklonimo petlje. Naš najnoviji proizvod. Yoga style. Evo ga, sve petlje su raspetljane. Juhu! Nila, stvarno si prekrasna! Želim se ispričati što sam na šetnici izgubila strpljenje. Vi ste mi samo htjele pomoći. A sada mislim da će nam sat meditacije biti pravi odmor za dušu i tijelo. Super ideja! Wow! Idemo! I love VIP pets! Mi smo najcool ljubimci i obožavamo frizure. Najbolje smo frendice i volimo pustolovine. VIP pets, VIP pets, prijateljice! Nitko ništa nam ne može, zajedno smo jače sve. Nove frizure za super cure! I love VIP pets! Kakav nered! A gdje je? Baterija na mobitelu je pri kraju, a ja ne znam gdje mi je punjač. Gdje ga je ujak stavio? Hajme meni, kakav nered! Ne, nije to. Da, evo ga! Moram ovo raspetljati. A baterija je pri kraju. O, još nas čeka i jedan VIP pet. Treba mi pomoć. Ćao, što ima? Ujače Fabio, znaš li uopće što je ovdje? Ništa, samo par malih kablova. Slušaj, jedini razlog zašto mi ne moraš pomoći je taj što nas već iščekuje jedan VIP pet. Primijetio sam je. Tko bi to bio? Kakvu ćemo frizuru raditi? Pogledajmo. Već pogađam tko je. Znaš li ti? Mislim da je to psić koji voli meditaciju. Tako je, to je Nila, naša smirena ljepotica. Cool tetovaža. Predobra je! Mogli bismo joj napraviti jednaku frizuru kao i u epizodi Kakav nered. A što ćemo s ovim neredom? Malo će pričekati. Sad imamo važnijeg posla. VIP pets, prijatelji, za ovu nam frizuru treba češalj, dodatak za izradu pletenice, gumica za kosu, fora naljepnica, rajf za kosu i ogrlica. Krenimo! A sad, kao što znate, prvo ćemo počešljati kosu. Ovog puta radimo pletenicu sa strane, zato uredno prebacite svu kosu na jednu stranu.
Zatim podijelimo njezinu kosu na 3 dijela. U redu, skužila sam. Kako bismo napravili pletenicu, koristit ćemo ovaj nastavak i pričvrstiti ga na dio gdje počinje pletenica. Prvi pramen kose prebacimo ovako, a isto učinimo s ostalim pramenovima. A sad, kad smo napravili pletenicu, svezat ćemo je gumicom za kosu kako se ne bi rasplela. Već super izgleda, ujače. A ono što slijedi je još bolje, vidjet ćeš. Ukoliko imate poteškoća s korištenjem ovog nastavka, zamolite odraslu osobu da vam pomogne. Naravno, a ono što slijedi je full fora. Vrijeme je za naljepnice. Tako je, odaberimo naljepnice koje nam se najviše sviđaju i poljepimo ih po pletenici. Savršeno! Smijem li ja sada staviti rajf za kosu? Svakako. Dodamo ogrlicu i naša Nila je spremna za meditaciju. Prekrasna je! Hajde, idemo se slikati za društvene mreže, jer Nila mora ubrzo ići, a meni je baterija pri kraju. Nasmiješi se! Zagasio mi se mobitel, a Lady Gigi me još mora zvati. Pomozi mi pronaći punjač u onom neredu, ujače. Hajde, ujače Fabio, mora biti ovdje negdje. I došli smo do kraja emisije. Ne zaboravite kliknuti like i pretplatiti se na naš kanal. Upravo tako, to je važno. Svakako. VIP Pets prijatelji, Vidimo se uskoro. nove frizure za super cure. I love VIP Pets!